Pemirsa Baling Limak dados destinasi mais tur pacang sayan tumbuh. Lianan punika selehin saking pertumbuhan konsumsi energi ring Bali. Kauningin 17,5%. CM PLN WD Bali Gede Agung Sindu Putra Mausang Panglimbakan Inucap ngelangkungin anceng 6%. Yening stata nincap nyabran warse mejanten ringgala pungkuran patut sani kemargiang inggian sekadi muatang pembangkit tambahan saking Jawa. Sani mangkin Bali madue dase terpasang siu samas megawatt, mewah daya terpakai siu 100 megawatt kantos roras Januari warsa kali tali 4 pertumbuhan 17%, mesai sarang tumbuh ulung dasa kantos 100 megawatt per tahun. Yening kantos panguntat warsane puniki tumbuh nyane konstan mejanten kantun mesise 1 megawatt. Kanan puniki kaurati pemerintah miwah PLN. Inggian wenten sawetara rencana untuk ngawawahin kapasitas daya listrik inggih punika rencana penarikan 500 kV saking Jawa ke Bali. Dani narkayang galai sani cakirau wenten pawahan malih 700 megawatt tios nincapang kapasitas ring pesanggaran. Pemargi sani digelisang inggih punika tambahan gas. Dan yang ngaptiang rencana puniki side nagingin pabuat pariwisata Bali. Perekonomian tumbuh 5% Jawa Bali mejanten listrik taler nyansan ngelimbak kirang langkung elastisitas nyane 0, kutus kantos siki %. Citamaya Bali Pos nguningayang.